ħames żgħażagħ sabu impjieg fil-lukanda ewlenija f'San Ġiljan. Dan grazzi għal programm Princess Trust International qegħdin. F'dawn l-aħħar 4 ġimgħat, il-programm offra taħriġ intensiv u esperjenza fid-dinja tax-xogħol. L-għan tal-Aġenzija żgħażagħ huwa li permezz tiegħu iż-żgħażagħ isibu impjieg. Kif spjegana Brajn Magro mill-Aġenzija żgħażagħ. Dawn huma żgħażagħ li jkunu spiċċaw l-iskola, nkunu nafu bihom anke permezz tal-Ministeru tal-Edukazzjoni, insegwhom żgħażagħ li aħna nafu u anke minn kampanja li minna fuq Facebook huma saru jafu b'dan il-programm. F'dawn l-4 ġimgħat li għaddew, iż-żgħażagħ ingħataw xogħlijiet differenti min ħaddiem fil-kċina u min fid-Dipartiment tal-Manutenzjoni fost l-oħrajn. Bit-tmexxija tal-lukanda sodisfatti bis-servizz ta' dawn iż-żgħażagħ tant li impjegawhom magħhom. Kliem ta' tifħir lejn dawn iż-żgħażagħ mill-General Manager tal-Hilton Matthew Mallan. And then the young participants that were brought to us, we were obviously involved in welcoming them into our business, and they had their basic induction program into Hilton, and then they gained some work experience, and they've demonstrated that they have the capacity to work in the hospitality business, and as a result we're very pleased to be able to offer them an opportunity to be employed with Hilton. Il-programm qegħdin se jkompli jħarraġ aktar żgħażagħ fil-ġimgħat li ġejjin biex huma wkoll ikunu suċċessu jsibu impjieg. Dawna xorta seqpaw jiġu segwiti anke min-naħa tagħna għal 6 xhur oħra biex naraw li huma jkunu settiljaw fix-xogħol tagħhom, imma jekk li jista' jkun ma jkunux offruti xogħol, aħna xorta nibqgħu insegwuhom u nippruvaw insibu xogħol alternattiv u ntuhom training u taħriġ ieħor li huma jkollhom bżonn biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Apparti l-lukanda Hilton, hemm aktar kumpaniji li qed jipparteċipaw f'dan il-programm fosthom Intercontinental, Vassallo Group, HSBC, Smart Supermarket u Dids Group.